Helo, siwmai, a chroeso nôl i sianel Pop Tea. Cofiwch i dan ysgrifio i Pop Tea i wneud siŵr bod chi ddim yn colli unrhyw fideos, a chofiwch i hoffi'r fideo isod. Nawr, ni'n mynd i wneud rhywbeth bach yn wahanol heddi. Bod ni dal mynd i fod yn edrych ar TikToks, ond ni'n meddwl fydden ni'n wneud rhywbeth gallech chi a fi wneud gyda'n gilydd. Felly, fi di cael look ar TikTok a fi di ffindo cwpl o quizzes ar TikTok. A ie, chi probably di geso fe'n barod. Fi mynd i fod yn trial wneud y quizzes a gobeithio allwch chi gael go hefyd tra fod chi'n gwylio'r fideo a wedyn rowch wybod isod os ych chi di wneud yn well na fi. Fyddwch chi probably wedi. Ymlaen â ni ar TikTok gynta. Ond cyn i ni ddechrau, fi moyn i chi i fynd isod a rowch yn y sylwadau os ych chi'n meddwl i fi mynd i wneud yn dda neu'n rubbish yn y quizzes yma. T'mo be? Fi'n credu bod fi actually mynd i wneud yn dda. Credu wneud y dda i gweud yno. Ond, coni off, a gawn ni weld shwd i ni wneud. Enw y quiz gynta yw Can you pass the common sense test? Felly, fi'n licio meddwl bod y fi lot fawr o common sense o synwyr cyffredin, ond gawn ni weld. Can you pass the common sense test? If you can answer at least 4 of these questions correctly, you pass. If not, fail. Please be sure to duet your responses. How many animals of each species did Moses bring on the ark? Doi. The correct answer is none. Moses didn't have an ark. It was Noah's ark. Dechrau da, yn i gario ymlaen. How many birthdays does the average person have in a lifetime? 1. Correct answer is 1. Yes! You only have 1 birthday. If a person lives in North Carolina, why is it illegal for them to be buried in South Carolina? Achos dyw South Carolina ddim yn bodoli. The answer is because they're alive. Ydy South Carolina yn bodoli? Di am Google fe. Symud ymlaen dy'r TikTok nesaf. Rwch wybod i fi, be wnaethoch chi gael yn yr un gynta. Coli off. Alright, welcome back to TikTok 10. You have until I give the answer to say the answer. Duet and blind react. Your time starts now. How many planets do we have in the Milky Way? 7. 100 billion. Agos. What is my favorite color? Gwyrdd. I don't have one. What singer sang 2000's hit Toxic? Madonna. Britney Spears. What is the scientific name for liquid? Hydrogen. Water. What animal best represents pop singer Justin Timberlake? Llew. An otter. What is the capital of Australia? Canberra. A. Be? Oh, dwi'n awr yn deall hwnna. Mae'n quite good. O'n i'n licio cwpl o'r cwestiynau yna. Felly cadwch trac o'ch sgôl chi a cofiwch roi fe isod achos fi'n siŵr bod chi wedi gwneud yn well na fi. Felly dyna ni am y TikToks heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau wneud quiz bach. Gobeithio ddim yn teimlo gormod fel gwaith cartre. Rai yn nhw fi wedi gwneud ffwl mas o'n unan. A ie, gobeithio wnaethoch chi fwynhau. Os ych chi wedi, falle na ni wneud rhywbeth fel hyn eto. Ond na i weld chi yn y fideo nesa. Tan y fideo nesa. Tara.